kabul alуу kechebizge jalpыңыздарда кош келиңиздер деп бир шаңды кол чабуулар менен бүгүн кечебизде азаматсыздар адемесе бүгүнкү майрамдык кечебизде ачып берүү үчүн билимдүү болгон, илимдүү болгон, жан дүйнөсү илим менен кийимдүү болгон, ардактуу болгон, салмактуу болгон, башыбызда башчы болгон, жакшылыкка жарчы болгон. Факультеттин деканы Муратбаев Бакасы Жагайчы. Кол чабуулармен чабуулар, кол чабуулар. Дал ушундай кол чабуулардын коштоосунда факультеттин деканы тарбия иштери боюнча орун басары Алиева Канышай эжекебизге дүркүрөгөн кол чабуулар. Дал ушундай кол чабуулардын коштоосунда колледж бөлүмү боюнча деканын орун басары Абдыраимова Зарипа эжекебиз. Кол чабуулар. Birinci kurslarının kuratorları, ateylesindey ulu olğan, can dünyası sulu olğan, mamilesi meyrim verip baldarınday çılı olğan. Kuratorları çakırabız, kuratorlarının başında ardaklı olğan, salmaklı olğan, dalışıl dekanımızda çekiyor. Fakultetin dekanı olup işlegen, sıyımıklanıp sizmeyin, kol çavalarmayın. İsa'yı Fabrikerim ağayısı çakırabız, kuratoru. İdayet Bekmursa ağayız, kol çavalarmayın. Orunbayev Ulan ağayız, kol çavalarmayın. Birinci kurs üçün, ilim alуу üçün, бұл тұрмышта bilimli olup biyiktike barуу üçün келген студенттер. Muğalim ата-энеден улуу болгон. Илгерimiz бала кезибизде muğalimге 3 кадам жакын жолой албай элек, анткени көлөкөсүн тээре албайм деп коркот элек. Караңыз, muğalim курстар үчүн даярдалган кабыл алуу кечебизде, майрамдык аземесте ачып берүү үчүн факультеттин деканы Муратбаев Бакасы Sürtü student dostlar, bugün Zaltoğlu birinci kursun studentleri oturasınlar. Bugün sizlerin günü var. Bu sizlerin turmuşunlarda dağı daima esimede saqtalып kalçı gün болады. Antkeni sizlerdi bugün biz ofitsialдуу түрдө birinci kursun studenti dep kabul alуу kechesini uyuштуруп отурабыз. Эмне демекчимин? Bu yılkı жылы Pedagogika жана Дене тарбия факультетине birinci kursun özüne 900 studenti kabul aldık. Анын içinde bakalavriat, magistraturası, kolej bölümü var. Ayrıca kolej bölümünü studentlerde көп kabul aldık. Bu emneni bildiredi. Kuday buyursa, gelecekte bizim memleketimiz, jalpı koğumçuluğumuz, muhallimlerge bolğon göz karashты özgörtüp jatat degenini bildiredi. Buga çeyin 5 yıl burada biz biletler studentin bardığı kaysı fakültetke geletiler. Medicina fakültetine, BİM'ge, yuridikaga geçiler. Bugünkü günde talap taptakır başkaça olup kaldı. Sonuçtan bizim fakültetke studentlerin ağımı köye başladı. Antkeni alıp barıcı ağayınlar öz aytatat. İlgeri muhallimden kölökösün teveye albaylı dep 3 metre alıstan salamdaşçı bekti. Ушундай бир учурлар болду, мугалимде жөөлөп кеткен учурларыбыз болду да. Бирок мугалим билесиңер, пайгамбар менен тең адам болот. Ошондуктан силер Кудай буйрса келечекте ошондой бир абройго, сый-урматка ээ болгон жакшынакай бир кесиптин ээси болосуңар. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап силер бул кесипти өздөштүрүүдө ар кандай такал, тоскоолдуктарды жеңип өтүп, биринчиден балдарды өз бир туугандардай, өз балаңардай сүйүп тарбиялоо керектигиңер зарыл болуп турат. Ошондо гана силер коомдо өзүңөрдүн ордуңарды таап, келечек муундарга мыкты тарбия берип,
коомду өзгөртүүчүлөрдү, Кыргызстанды көтөрүүчү жаштарды тарбиялайсыңар деп айтмакчымын. Ошондуктан урматтуу биринчи курстун студенттери, менден кийинки ага эжекелерине дагы айтат болуш керек. Атайын бир асыл максаттарды алдыга коюп, ушул факультеттин бошогосун аттап отурасыңар. Демек, силер ошол асыл максаттардын өтөсүнө сөзсүз түрдө чыгышыңар керек. Ал үчүн эмне керек? Талыкпаган эмгек керек. Силердин эмгегиңер эмне? Бул бир гана окуу жана окуу. Ошондо гана силер өзүңөрдүн максатыңарга жетесиңер. Ошондуктан мына кече эле жакында биринчи модулду аяктадык. Силер биздин студенттик турмушка, факультеттин турмушуна эми гана адаптация боло баштадыңар. Дагы Кудай буйруса, силер бул факультетти бүтүп кеткиченде абдан көп иш-чаралар өтөт. Ошол сабакты эле окубастан, ошондой иш-чараларга дагы активдүү катышуу зарыл. Анткени мугалим бир эле билим бербейт, ал балдарды тарбиялайт. Тарбия процесси менен билим берүү процесси бул бири-бирисиз ишке ашпайт. Ошондуктан силер окуп билим алуу менен бирге ушундай иш-чараларды уюштурууда жана катышууда өзгөчө бир ролду ээлешиңер керек. Ошондо гана силер мыкты, сүйүктүү мугалим боло аласыңар. Эмне демекчимин? Биздин факультетке кош келипсиңер, урматтуу биринчи курстун студенттери. Силерге ак жол, мындан ары окумарда ийгилик болсун, зачеттик китепчелердин ичинде жалаң 4-5 деген баалардын болушун каалайм. When I was a student at the university on the first course, can someone speak in English? Raise your hands. Does anybody understand me? No? No one can speak English. Everybody can speak microphone. Hiçbir fakültede yok. Жазып біздің факультетте жазып тұрады. Адамның жүзі жарық, ойы тұнық, сырты сымбаттуу, içi таза болушу башталгыч билимдерден башталат деген жазып тұрады. Жазып тұрады. Демек, ошондой балдарды тарбиялай турган болошоктогу башталгыч класстын мугалимдери, дене тарбия мугалимдери ушул залда отурушат. Ылайым коомду оңдой турган, жаштарды тарбиялай турган силер бар болгула. Мына силерге тапшырып турган зачеттик китепченин ичи жалаң 5 болсун. Ал 5 алыш үчүн силерге Кудайым денсаулык берсин. Дайыма ийгиликтер коштолуп жүрсүн. Жогоруда айтылган жакшы каалоо тилектерге периште болбойт деп, ушу силерге окуткан мугалимдерге да Кудайым денсаулык берсин. Бар болгула, рахмат. Алдыңызда болчалыклар менен Исаев Абдикерим агайыбызга. Biz bu жерден туңгуюктан болсо дагы сөз таап, тил таап чыгып кетишибиз керек. Мен силерге ошо үйрөтүп жатканым, ошонун доказательствосу ушул болду. Анан кийин Атан жакшы айтып атышат, мен да силерге айтканым, гений болуш бул канча процент жөндөн? 1% жөндөн, 99% эмгек. Мен силерди сөзсүз кыласа келечекте мыкты болоруна ишенем. Ошондуктан силерге эмгек жана эмгек калган. Абзал болуңар. Бийикте уруксат турган ушул зачеттик китепчени тапшырып коюлган. Уруксат этиңиздер, келиңиздер. Бешинчи, алчабыздар менен жаныбызда зачеттик китепчени тапшырат. Шандыр Колчабар. Шандыр Колчабар. Колуңуздарга зачеттик китепче кабарылды. Шандыр Колчабыздар. Студенттик билет Колчабыздар менен.
Hazıra koysanızlar. Çok rahmat. Bütün egzaminga şu hükümden giriyor. Çok rahmat. Anda mesela hurmatlı mugallimler cemaati cevaplarınızdan iyi kalayız. Başımız tamam olmazlar. Kolçamızda men orundaga uzatılan. Almanızlarda Jashtar Komitetinin koldoğusunda da ötkörüncedir. Anıqdan Jashtar Komitetinin. Бүтүрүүчү курстар менен биргеликте биринчи курстарга бийлик тапшырып коюлган уруксат этиңиздер комитеттин төрагасы Ораз Маматұлы Ислам мырза. Suyuk dostlar, bizden bugünkü birinci kurslarda Pavloğlu Azemine hoş geldinizler. Sizlerge bunlardan en negizden bizi uşunça tarbiyeye alıp östürüp bilim verip atkan ağaylardan, ecekilerin işlerine iyi girikteyiz. Alemde birinci kurslar, çalgı sizlerden bunlardan okularınızlarga, işlerinizlerge, zaçok modullarınızlarda calamana iyi girikte, jakşı maksatlarına yetmişti olmasılardı. Çün jörka falayız. Bizim birinci kurslar tarafından atayında ayartalgan ar birinci kursun stentlerine startlarına atın atayımız çıkıp bulacaktan birinci kurslardan cevabına birliklerde olsanızlar ilk söz güzelim birinci kurslarımızla versek. Hurmatlı student dostlar, bugünkü birinci kurslarımızda studentke kabul alışınızdan menен student деген status alışınızdan menен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Student деген статустун өзү кыргызча катталганда изденүүчү, алга умтулуучу деген маанини түшүндүрөт. Андыктан сиздер да изденип алдыңыздарга чоң максаттарды коюп, ал максаттарга жетиш үчүн талыкпастан аракет кылышыңыздар керек. Албетте ошондо жетесиздер, жогоруда агайларыбыз айткандай. Андыктан сиздерге ийгилик каалайбыз жана ошондой эле бизге ак тарбиясын берген, ак билимин берген агай эжекелердин да мындан ары иштерине чыгармачылык алган ийгиликтерди каалайбыз. Жана сиздердин ата-энеңиздерге ушундай сиздерге шарт түзүп берип аткан ушу балам окусун, бир кесиптин ээси болуп калсын деген ата-энеңиздерге да дайыма сый урмат көрсөтүшүңүздөр керек, рахмат айтышыңыз керек. Geçen yıl birinci kursga ушинтип bizler kabul algan элек. Мына быйыл aradan 4 yıl өтүптү. Bizler бүтүп кетип атабыз. Жогоруда агай эжекелер айткандай, кызыктуу көзөмөлдөрдүн баардыгы, кызыктуу окуялардын баардыгы студенттик кезде болот. Эч эстен чыкпай, эжекең айтып кетти. Андыктан сиздердин баардыгыңарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушул биздин кийинки студенттерге дагы аябай жашыңыздарды каалаймын. Бүгүнкү биринчи курстарды кабыл алуу күнү менен жалпы студенттерди куттуктаймын. Бактылуу көзүрмөндөрдүн бири болгон студенттик жылдардын акбососун атап отурасыңар. Ушул бактылуу көзүрмөндөр студенттик жылдардын ар бир күнү, сааты, минутасына чейин ар дайым бактылуулук жана ийгилик менен коштолуп жүрсүн демекчимин. Азыр биз ар бир биrinci kursun studentтеринин статусун ататканда бат чыгып белеңиздерди алып кетсеңиздер. Birinci, KK116 tayfasının startası Tatıkluova Cılgız. Aleni KK216 tayfasının startası Azizova Kuba. KK316 tayfasının startası Erkinbek kızı Elnura. KK416 tayfasının startası Adilbek kızı Topçugül. KK516 grupasının startası Almoğlu Bolotbek.
сынып сасы Курстанбек кызы Гүлнура. КК-7 16 тайпасының старшасы Бакиева Айнази. КК-8 16 тайпасының старшасы Маржанова. КК-9 16 группасының старшасы Алимбай кызы Нургүл. КК-10 16 тайпасының старшасы Кабулова Бегайм. КА-1 16 Мамат Кадырова Нурган. КА-2 16-дан Эсонова Дифуза. Ку-1 16 Сатбалдева Улара. КК-9 1 16 İsabek kızı Gülşahir. КК-9 2 16 Arınbek kızı Sanayi. КК-9 3 16 Marasul kızı Iqbal. КК-9 4 16 Dusmatova Natisa. КК-9 5 16 Kamçıbekova Süleyman. КА-9 1 16 Kadırova Müslima. КА-9 1 16 Abdrazakov Dastan. ДО-9 1 16 Kubatbek kızı Gülzina. ДО-1 16 Amanova Mübarak. Ku-9 1 16 grupasının starşası gelip koysun. КА-9 2 16'nın starşası da gelip koysun. Emo 1 16 Kalmatay Yolu. Emo 2 16 Akdibali kızı Guzada. Emo 3 16 Karimova Ceynali. F1 16 Şarabidin oğlu. F2 16 Varbek oğlu Erman Bek. F3 16 Nasirova Maftuna. F4 16 Kupasının starşası gelip koysun. Emo 2 16 Kupasının starşası Nurala kızı Anara. Alban bileğinizler kutlu olsun. Manaylı kötörüp şanlı bir olçak koyup üstüne. Geldiğe kalan ıstasıların dileklerin Caşkat'ın tekine kaydı olursanızlar da olur. Istasılar açıyoruz. Alganı olup bir kendin, akkanı olup bir kendin. Akayla olup bul geçti güylünü alıp ben geldim. Ağaylardan karşımdan alıp haroçuğa ben geldim. Hamda kutlu olsun bayramın, kapalık olsun ayrağın. Hakkını gayrıdasın, birinci kurslar varsın bu kanala kanca dendir. Karanlık olup kaldı, aldı canım karasan. Hırdanım gelmeyi tumbuyup cana çap çarıp bolçu canadan. Oy candırıp koydun rahmat. Carıp oluşunday gitti gideyim rahtar. Hırımdın anda başlayın, aldı karadan taşlayın. Birinci kurs oldum de, böksürgüstün toldum de. Kuvangandırgandaysın, ilimdi olup kalam de. Diplom olgun alam de, jaratkan gajal barı, suran kandar kandaysın. Pirvi kurska mominti, kanter kanan gelet de, kanter kanan belet de. Boy bahtiyar mene
Gelin Aybek'te, Karanlık'ta yırçılar Bişkek'ten beri gelettir. Şaptan kandar kandaysın, hırçın akın gördüm de, maktan kandar kandaysın. Bolmosa kızlarını öldüm gördüm ben, görüp caman öldüm ben. Bir kudranın yetine çaptan kandar kandaysın. En başında çıkarım hiç kimde de bilmeden. Açılar zaman bul perde canan yuk kaçanlar bilede. İyi varsa bilede, kızlar kanal caktı de, capmadı dersin dada. Kırok casil yukka bilese, dine tarbiyanın balları görüm caman çırkandı.